Da biste nekom korisniku dali administrativna prava, logirajte se u Administration Control panel i kliknite na Users and Groups. Upišite ime korisnika ili kliknite na Find a Member, gdje će biti izlistani svi korisnici foruma. Kada pronađete željenog korisnika, kliknite Select i zatim Submit. U novom prozoru kliknite na gornji desni padajući izbornik i odaberite Groups. Administration grupa je već odabrana, pa samo kliknite Submit, a zatim i na Make Group Default for Member. Sada u onom istom padajućem izborniku odaberite Ranks, odaberite Site Admin i imate novog administratora.